The video go computer beginner video part 12 ngay go mra myu sa aung re ante na computer tha e no lang wa sang maza ni chi ke chi ante mu do dim shi go lo khai lo wa ku re ante nta go ding ye nyi ye sha ton da yang nta mpu go mi re khu go mi re shko go mi re ante ni de khu na ton re jang maza ni lo wa zon computer go mong de khu sha re dai maza ni phe ante ni clean nam tu ante ni ting ye ra khu re nga ante ni computer tha de khu di nam tu go ante window the ante a clock phe tip tu tip de sang jang ya na son run bout khat wa se ne phe run bout nga ya ante sha go ante ni ante ya mu to reset nga ante le ka phe kiet na me ante okay phe tip pu ne run bout sa ne khu ka pa ngo sang jang ante ni ante workflow tha ante khu khat wa se ante ni go ma za ni re nga ante ni ante phe delete na mu di na ngo ante ribbon ko na ante select all lang de mai control a lang de mai shong select jo ngo sang jang shift the delete the di ta tu dan jang ante ni ma za phe ding ye ko the pong ngai khu re nga ya workflow ko nga ma se dan jang ante ni ante close the bai pat na me lang bai window the a the bai ti pu ante ni ya ante run bout tha le ka pa ngo ya na zone ante le ka phe jo kha ka ngo sang jang ante okay phe ti pu ti ngo sang jang ante khu kha wa sang ante continue nga ko ti pu tip jang ante khu workflow tha ante khu kha wa se ya ante phe ante ni control a the select all lo din mai sana ribbon ko na select the lo din mai ya ante phe shift delete the ante ni la ko na sai lao jang ne bout kha wa ante yes ko be tip jang ne ko ne khu bout la ngai be kha wa sang jang ante ko man chi jo na ante skip phe be tip pu tip jang ne khu re se computer tha ko ante ni ante file ko mi bung li no glo dom jo ne khu bung li glo dom ni phe ko shi khu na me kan se lu glo ya ka re dan ding de am to phe ko slide ka u phan ra ya ne close the be pat ko ga yam to na me window the a the be tip tu run bout with scanner ante sha ko ante temp nga like ka khum phe ka sang jang okay be tip jang ne ko mnom nang ni ko clean re yang ne ko ne workflow tha na kha wa na control a tip na shift delete the jo ko ngai ko ngai na workflow ko nga to rem jo ndi ra sa yam to na me window tha a the by tip run bout sky ka re sa ne ko ande percentage temp percentage nga ne phe ke ge sang na okay tip de workflow tha ne khu mu do ne phe ande ni control a the select lo na kun shin re ne ribbon sana select all the select lo na kun ane ni ka ma the select jo de jo ngo sang ga jang shift delete the ti de de khu bout la ngai kha wa jang yes ko shang u de ko delete to khang re nga file site lo jang lo khu ya ne ko ne khu aung wa jang de man chi jo na skip ko ti pu de ko si ante ni mu do khu na me bung li lo do ni re nga de ni phe ko nra sai can close by tip ko de tu yam to na me de mu do ne dit pc shin re my computer nga ne icon sa icon phe mu kha ta mu sai na ni de phe left click phe la khong lang tip na pho le tu pho sa na ku shang wa sa nya de look this si nga ko right click tip na me ante ni ko bao la ngai mi kha wa jang de property ko shang de ku shang sa nga jang ya de general ko slash shang do re yang de thu ko slash shang kha tip de tu thu ko slash shang sa jang ya ne khu re sa de optimize nga ko ante ni tip de sa nga jang ne khu shi thong tu ne bao la ngai mi wai kha wa de bao tha de optimize nga ko be tip jang shi bung li glo do sa ya mu do them ne khu bung li glo da shi bung li glo da shi mana ga na ra de ngo sa nga jang ante ni ko pai pro mas nu close ni the pro mat was nu dan jang ante computer ko na ma za ni phe ti na ngo ding ye ko the pong ma sai ngai ko mra mi sa re